tombora y'igikombe cy'isi imaze kurangira muri Men's Rugby World Cup 2027 izabera muri Australia, aho izatangira tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 igasozwa tariki 13 z'ukwezi kwa 11, aho izabera mu miji irenga 7 mu gihugu cya Australia. Mbibutsa ko poti zagendewe uko amakipe ahagaze muri World Ranking, mu gihe zari poti enye zose. Duhereye ku mwanya wa mbere, poti ya mbere yari irimo South Africa, New Zealand, England, Ireland, France ndetse na Argentine. Mu gihe muri poti ya kabiri turahasanga Australia, Fiji, Scotland, Italy ndetse n'Ubuyapani. Ni nako kandi muri poti ya gatatu cyangwa se bandi turahasanga Georgia, Uruguay, Spain, USA ndetse na Chile, utibagiwe na Tonga. Muri bandi ya kane cyangwa se poti ya kane turahasangamo Samoa, Portugal, Romania, Hong Kong, China ndetse na Zimbabwe, utibagiwe na Canada. Mbibutsa yuko ibi babikoze bagendeye uko amakipe cyangwa se ibihugu bihagaze kuri World Ranking. Ibi byose kuri iyi tariki guhera saa 4 za mu gitondo za hano iwacu mu Rwanda. Ku ikubitiro Zimbabwe yavuye muri Rugby Cup yabereye hano hirya muri Uganda, ikaza kubona itike itsinze Namibia ku mukino wa nyuma. Niko yahise ikatisha itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi, mu gihe Namibia byaje kuyinanira iza gukorwa mu jisho na Samoa yaje kubona itike muri playoff. Duhereye kuri poti A iyobowe na Australia nk'ikipe igiye kwakira kino gikombe cya Men's Rugby World Cup 2027 kizabera muri Australia nyirizina. Ku mukino wa mbere ukaba uzabera kuri Perth Stadium. Mbibutsa yuko izabera mu miji irenga 7 yo mu gihugu cya Australia. Muri poti A tutizimbye mu magambo, ku ikubitiro abanza Australia nk'ikipe izakira New Zealand, Chile ndetse na Hong Kong, China. Muri Pool B turasanga South Africa nka nyiri igikombe cy'ubwashize. Ni nako kandi twerekeza muri Pool C, aho turasanga Argentine, Espagne, Fiji ndetse na Canada. Muri Pool D turasanga Ireland, Scotland, Uruguay ndetse na Portugal. Birahita bitwerekeza kuri Pool A, aho turasanga Ubufaransa buzaba bucakirana na Japan, USA ndetse na Samoa yakinnye playoff. Muri Pool F aho turanasanga ikipe yaduhagarariye nk'umugabane wa Afrika, aho iri kumwe na England, Wales ndetse na Tonga, tutibagiwe n'iyo kipe ariyo Zimbabwe. Ese wowe urabona ari iyihe izegukana kino gikombe? Babwira ko ubushize ari South Africa Springboks yagitwaye.